السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوراك دي انا اشتريتها من المحل. عندي ضيوف جايين لي بكرة وحابة ان انا اعمل لهم حمام كداب مع السمان. هوريكم برضو السمان بس مش دلوقتي، خلينا دلوقتي ايه في الحمام الكداب. ده وراك عادي اهو، انا اشتريتها من المحل لان انا ما عنديش فراخ دلوقتي، لسه الدورة بتاعتي ما طلعتش. تعمل ازاي الحمام الكداب؟ انا بمسك كده، انا كنت لسه هقطع بعدين قلت لا اصور لكم فيديو. العظمة العريضة اللي هنا دي لازم سكينه حاميه، وللاسف انا سكينتي مش حاميه كعاده كل المصريين يعني. بحط هنا كده وبالراحه بطلع من هنا كده اهو. انا عشان انا مش محل وانا ست بيت، ومن هنا كده اهو. انا مش هيهمني لو انا هدرت شويه لحم زي اللي طلعت دي كده. ليه بقى مش هيهمني؟ عشان ده بيتي، ده البيت مش تجاري يعني. انا هعمل شوربه اتك كده اهو، بطلع العظمه اهو. حرك انت التليفون وظبط. ابني بيشاور لي ان أنا الصوره تتظبط، فبقول له لا ظبط انت. بصوا، شلت العظمه اهو. دي انا هعملها شوربه مش هستغنى عنها، بتبقى حلوه طبعا جدا يعني. ادي اهو، انا عايزه احافظ على الجلد. حتى لو ما حافظتش على الجلد وطلعت حته مقطوعه انا برضو بتصرف فيه. هعمل ايه؟ هحاول اسلك كده بالراحه. انا هحاول بالراحه كده عشان ما توترش، وبعدين انتوا بقوا سرعوا الفيديو لو انتوا عايزين. تمام. طبعا الورك محمل اللحمه اهو ما شاء الله، يعني هيبقى طعمه ممتاز وحلو، وهنتبله تتبيله كويسه. انا بس هوريكم دلوقتي طريقه الخلي. تمام كده اهو. انا بسلك كده اهو، وباجي عند دي وبهنا بظهر السكينه، بس خلينا من هنا كده، وبتك عليها وبسمع صوت التكه دي. العظمه طلعت من عندي اهو، شايفينها؟ طيب هعمل ايه بقى؟ هروح بس بطرف السكينه، يا ريت تبقى سكينه حاميه وانا سكينتي مش حاميه. هعمل كده اهو وهطلع العظمه بانت اهو. خلاص هكمل هحسس كده لحد ما اطلع على العظمه التانيه. حاول تصور حلو عشان يبان كل حاجه اهو. بتبوظ السكينه، هحاول اسلك كده اهو، كله بيطلع. في هنا حته صغيره رفيعه، عظمه رفيعه اهي طلعت معايا اهي بسهوله. هعمل كده اهو، ودي هسلكها للاخر، ومن هنا نفس الكلام. انا بمشي على العظمه، انا بمشي على العظمه. ولو هدرتي مش مشكله، ما تتضايقيش، ما ده احنا هنسلقه اهو. تمام كده. اصبحت الحته الرخمه دي بقى اللي فيها العصب، واخدين بالكم ان دي الحته الرخمه اللي فيها العصب اللي هي بتاعه الدبوسه دي. بنروح قاطعينها كده بالراحه. نحاول ان هو ما يبقاش فيه اي فتافيت عظم ولا اي حاجه، عشان الناس لما تيجي تاكل او انت لما تيجي تاكلي يعني تبقي مستمتعه، ما تطلعيش عظم من تحت بقك اهو كده، وبالراحه من غير توتر. وخلصنا الورك، اصبح اهو مفروض. تمام. انا بقى ايه، في هنا حته عظمه صغيره هطلعها بسهوله عادي. لو شلت كده اهو، هشيلها بالدهنه دي اهو. كل ده هيتعمل شوربه. تمام اهو. اصبح معايا الورك مفتوح اهو زي الفل. الحته دي تخينه، طب هتستوي ازاي؟ طبعا انا لسه هتبله وهظبطه. سهل جدا عادي، انك ممكن تروحي عامله كده اهو، فتحي كده شويه كانك بتفتحي منديل، لان انا كده كده هحشيه. اخدتي بالك ماشي ازاي اهو؟ فتحي بالسكينه كده. ليه بقى؟ انا عايزه اطعم كل حته لحمه هتتاكل اهو. بفتح كده اهو، بشرح حتت، ما بوصلش للاخر. شوفوا انا فتحته ازاي. انا لما اجي هحشيه بالمنظر ده، وما يغركيش الحته المقطوعه دي، لان انا هرجع دلوقتي القرطاس بتاعي اللي هو الجلده. تمام اهو. ادي الجلده رجعت اهو اهو. ولما اجي احشيه انا هتبله وهفرده كده اهو من هنا اهو. وهنحشي هنا تتبيلتنا، وهنقفل كويس، وهنعمله بالسلوفان. وهوريكم برضو الطريقه، مش هسيبهولكم الا لما اوريهولكم. يلا اعمل لكم ورك تاني بسرعه اهو. افرضي جالك ورك وحش ورخم زي ده اللي مليان عظم ده، حتى مديني بمصارين وحاجات، ولا يهمك اي حاجه، مفيش حاجه تصعب علينا ان شاء الله. الاول همسك دي من جذورها كده، لان دي بتعمل ريحه وحشه جدا اهو، وهرميها. تمام خلاص، خلصت منها العظمه الرخمه دي. ولا يهمك، شيليها كده بالراحه وحافظي على الجلده اهو. مش عارفه، حاسه ان ابني مصور سينمائي يعني، عمال رايح جاي ما بالتليفون، ربنا يستر وتشوفوا. شلت العظمه اهيش. العظمه دي هتعمل شوربه عادي. هنيجي بقى للحته دي. العظمه دي انا هشيلها ازاي؟ قلت لكم في هنا، حس بايدك كده، حس بصباعك، هتلاقي ايه العظمه. من عند العظمه كده بطرف السكينه هروح ماشيه اهو بالراحه اهو. طلعت من هنا، هروح ماشيه كده اهي زي المسطره كده اهو.
بفصل بالراحه كاني بقطع حته كيكه ولا اي حاجه كده اهو. هاجي من هنا كده وبايديكي هتروحي عامله كده، هتسمعي التكه بقى معايا اهي، تكت طلعت العظمه اهي. هروح عامله ايه بالراحه خالص اهو، واروح قطعاها. عايزه تشديها كده شدي مفيش مشكله. دي تبع الشرب. اصبح قدامك الورك اهو ما شاء الله مليان وزي الفل ما فيهوش اي حاجه. طبعا في حته هنا شايفين انتوا ده اللي هي الريش الصغير ده طبعا هيتنضف كويس قوي ويتشال الريش ده، وميه وليمون بقى وخل وملح، ويعني هنظبط ليلتنا جامد قوي يعني. ده اكل كده ولازم نظبطه. طب نعمل ايه بقى تاني؟ يلا معايا كده بالراحه. انا بحب يعني افصص الجلد ده الاول كده بالراحه. ليه؟ يعني تجنبا اتقطع مني حصل اي حاجه. انا بحب اعمله كده زي الصندوق كده ولا القرطاس اهو. هنقطع دي عادي اهو. عايزه تشيلي الجلد ده شيليه، مش عايزه تشيليه ما تشيلوهوش، هو هيعمل شوربه كويسه ومحترمه اهو. سلكتي بتيجي عند الاخر طبعا ما بكملش خلاص، انا سايبه دي اللي هي تعتبر راس الحمامه. هعمل ايه كالعاده؟ هروح جايه هنا اهو وهحط هنا قبل الجلده. واخدين بالكم ان السكينه قبل الجلده، مش هحط على الجلده عشان ما اقطعهاش واخرمها، قبل الجلده. وهضرب ضربه هتسمعوا التكه. سمعتوا التكه دي اهي؟ طلعت ايه؟ طلعت العظميه اهي. هعمل ايه بقى بالراحه؟ هروح جايبه البوز بتاع السكينه وهروح داخله هنا من جنب العظمه، اسلك لنفسي لحد ما اوصل للعصب بتاع الدبوس اهو اهو. تمام كده. هكمل مشي مع العظم، بحسس، انا بحسس لحد ما امشي مع العظم اهو. وبالراحه خالص هسلك بايه؟ بالسكينه. وسكينتك تكون حاميه. طب انا على فكره سكينتي دي ما كانتش حاميه، عملت ايه دلوقتي؟ مسكت السكينه دي وقعدت اعملهم كده ببعض وبقت حاميه وزي الفل. خلاص هعمل بقى ايه اهو، بقطع كده. هاجي من هنا فوق. ما تخافيش وما تتوتريش، ولو انت عروسه جديده عادي جدا اتعلمي وهيطلع معاكي زي الفل. يعني اللي بيعملوا مش احسن مننا في حاجه اهو. انا بحسس على الحاجه تمام اهو. هاجي هنا اهو نفس الكلام، بمشي على العظم بالراحه، طرف السكينه بالسكينه كلها اللي يريحك. اتبقى معايا ايه اهو اهو. شوفوا بقى انا بسلك اهو. اتبقى معايا القرقوشه اللي هي الرخمه دي. طيب عادي سهل جدا اهو. من هنا كده هروح مسلكاها بالراحه اهو. كملي بقى، ما تفتكريش انك هتهدري لحمه او كده، عادي. انا قلت لك احنا كده كده هنعمل شوربه اهو. قطعتها وطلعت بالمنظر ده، واصبح قدامي ايه اهو. دي قرقوشه مش هيحصل لها اي حاجه. انت حتى امشي بايدك كده على اللحم ده ما فيهوش اي عظمه تمام اهو. كالعاده زي ما انا قلت لك، عايزه توسعي لنفسك عشان نطعم حته اللحمه اللي هناكلها. دي تخينه، شايفين تخينه ما شاء الله. فنفتحها من هنا كده زي السندوتش كده بالراحه، حتى تبقى حلوه في الايه، في لف الحمام الكداب. تمام كده اهو. من هنا دي تخينه بتاعت الدبوسه، افتحها كده بالراحه اهو. افتح دي بالراحه، ودي نفس الكلام افتح هنا بالراحه. فتحات صغيره. ليه بقى؟ احنا هنتبلها دلوقتي بميه بصل وفلفل اسود وملح وشويه خل صغيرين وشويه عصره ليمونه صغيره. بصوا ده يعني هيبقى طعمه تحفه. خلصنا اهو، سهل قدامك اهو. ارجعي تاني واقفلي الايه، اقفلي القرطاس بتاعك اهو بالراحه خالص. هقفل القرطاس بتاعي اهو اهو. وانا قلت لك حتى لو القرطاس بتاعك ده مش موجود اصلا ما تقلقيش، انا بس بعمله عشان خاطر يعمل طبقه قرمشه اهو. يعتبر دي اهي كده اهو. هيتفتح كده وهيتلف وهنعمله في ورق سلوفان ومية مية. مش هوريكم بقى الطريقه بتاعه الطبخ بتاعته او التتبيله بتاعته دلوقتي، هوريها لكم في فيديو تاني عشان ما اطولش عليكم. بس اديني عرفتكم طريقه الحمام الكداب ازاي تخلي الوراك، لان كده اوفر. خدي بالك يعني انا النهارده جايبه كيلو الوراك ب 75 جنيه، كيلو الحمام الكداب اللي هو زي ده كده بيتباع كده لوحده تقريبا ب 140 جنيه او ب 150 جنيه. بيبقى الطقطقين بيعملوا حساب الكام عظمه اللي طالعين دول. عادي، ايه المشكله؟ ما احنا نعملهم احنا في البيت، والعظمتين دول اللي طلعوا دول يتعمل منهم احسن شوربه واحلى شوربه، وتمصمصيهم برده ما فيهمش حاجه يعني عادي. ووفري على نفسك واعملي وايه، وخليكي ست بيت شاطره كده. يلا لايك بقى، واي حاجه حلوه دعوه حلوه منكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.